U publikaciji Srpske akademije nauka i umetnosti Život i delo srpskih naučnika profesor dr. Vladimir Slavković piše o doktoru Aleksandru Radosavljeviću, redovnom članu Srpske akademije nauka, dekanu i profesoru Medicinskog fakulteta u Beogradu. Aleksandar Radosavljević je otac pulmologije u nas Srba. Doktor Radosavljević je rođen 1877. u Budimpešti od oca Dimitrija, trgovačkog putnika iz Pančeva, i majke Marije. Porodica se rano seli u Beograd, gde Aleksandar završava osnovnu školu i gimnaziju u Beogradu i Sremskim Karlovcima i medicinski fakultet u Beču kod profesora Vajberga. Za diplomu od strica dobija 100 forinti, od kojih kupuje mikroskop i na prvom preparatu načinjenom svojom rukom otkriva da boluje od tuberkuloze pluća, što je verovatno bilo presudno za njegov dalji rad kao lekara. Specijalizira internu medicinu u Beču i Gracu, gde leči i svoju tuberkulozu. 1912. godine radi kao pukovski lekar u srpskoj vojsci, a tokom Prvog svetskog rata i kao lekar štaba vrhovne komande i lični lekar vojvode Putnika, teško obolelog od emfizema pluća. Sa srpskom vojskom i narodom deli sudbinu i prelazi Golgotu Albanije. Na Krfu radi u francuskoj i italijanskoj sanitetskoj misiji. Biva odlikovan zlatnom medaljom za revnosnu službu, krstom milosrđa u ratu od 1912. do 1913. godine, kao i belim orlom 5. stepena 1915. godine. Prati vojvodu Putnika u Nicu, gde vojvoda umire 1917. a Aleksandar se venčava sa najmlađom ćerkom Putnika, Radojkom, u Ruskoj crkvi u Nici. U Beograd se vraća 1918. godine. 15. februara 1922. godine dr. Aleksandar Radosavljević biva izabran za vanrednog profesora interne medicine sa naročitim obzirom na oboljenja disaćeg pribora. 1923. godine osniva treću internu kliniku, čiji je prvi upravnik. Klinika je bila smeštena u 3 drvene barake dobijene na ime ratnih reparacija i imala je 30 postelja, malu laboratoriju i rentgen aparat. Godine 1926. klinika se preseljava u novopodignutu zgradu prvog i drugog unutrašnjeg odeljenja opšte državne bolnice, gde ima 85 postelja, sobe treće, druge i prve klase,
kao i salu za veštački pneumotoraks. U prvom semestru profesor Radosavljević predaje plućne bolesti, a u drugom semestru tuberkulozu. 1934. objavljuje knjigu Klasifikacija tuberkuloze pluća, koja je dugo primjenjivana na celoj teritoriji Srbije. 1937. godine iz štampe izlazi njegovo kapitalno delo Bolesti pluća, a dopunjeno izdanje 1951. godine. Savremenici kažu da je bio veoma savestan lekar, odličan dijagnostičar i pedagog i da su mu predavanja bila najbolja na fakultetu. Dijagnoze su proveravane na kliničko-patološkim konfrontacijama kod bolesnika umrlih na klinici uz prisustvo svih lekara. Na osnovu rezultata ovakve provere za najbolje kliničare smatrani su profesor Radosavljević i profesor Stanković, osnivač kardiologije u Srbiji. – 1928. godine osniva Srpsko ftiziološko društvo u okviru Srpskog lekarskog društva u Beogradu, a 1933. godine i Jugoslovensko ftiziološko društvo. U zborniku radova drugog Jugoslovenskog kongresa protiv tuberkuloze, u organizaciji Jugoslovenskog ftiziološkog društva i Jugoslovenske lige protiv tuberkuloze, održanog juna 1936. godine u Sarajevu, pod pokroviteljstvom njenog veličanstva kraljice Marije, piše: Kongres je otvoren 31. maja u 9 sati u sali bioskopa Imperijal u prisustvu gospodina Bana Drinske Banovine, izaslanika ministra socijalne politike i narodnog zdravlja, izaslanika ministra vojske i mornarice, predsjednika opštine Sarajevo, izaslanika Suzora, lekarskih, socijalnih i kulturnih društava. Na kongresu dr. Radosavljević razmatra pitanje rane dijagnostike tuberkuloze. U celom pitanju rane dijagnostike plućne tuberkuloze vlada, rekao bih, jedan osnovni nesporazum koji počiva na nedovoljnom razlikovanju rane dijagnostike od dijagnoze, od početne rane plućne tuberkuloze, a to dvoje nije isto. Brkanjem toga dvoga nastaje pometnja, te svak govori o nečem drugom. U izrazu rana dijagnostika pojam rana se kao atribut odnosi na postupak pri postavljanju dijagnoze bez obzira na to kakav i koji oblik bolesti rani ili pozni će se otkriti. Ako je smisao i cilj rane dijagnostike taj da tuberkulozu pluća otkrije ranije, a samim tim i što češće, onda se taj zadatak najbolje postizava po mogućstvu obaveznim rentgenskim pregledom, rentgenoskopijom, po potrebi i rentgenografijom, povremeno obnavljanim u svih, pa i prividno zdravih osoba. Krajnji cilj je rano pronalaženje plućne tuberkuloze radi uspešnijeg lečenja obolelog pojedinca i što sigurnije zaštite zdravih. Zbog bolesti se penzioniše 1942. godine i ne radi tokom rata. Godine 1945. Ministarstvo prosvete obaveštava Medicinski fakultet da se dr. Radosavljević povlači iz penzije i postavlja za redovnog profesora druge položajne grupe prvog stepena. Godine 1955. iz štampe izlazi druga velika knjiga profesora Radosavljevića, Tuberkuloza pluća. Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti postaje 1955. Umire u Beogradu 1956. godine. Oni koji su ga poznavali kažu da je bio veoma smirena i uglađena osoba, tihog i sporog govora. Svirao je violinu i bio član akademskog orkestra koji je vodio profesor dr. Aleksandar Kostić. Zgrada današnjeg Instituta za plućne bolesti i tuberkulozu sazidana je 1932. pre 70 godina,
kao bolnica za grudobolne deo opšte državne bolnice u Beogradu. Bila je to lepa, prostrana zgrada sa svih strana okružena terasama. Imala je ukupno 145 kreveta i 3 odeljenja. Grudno interno, grudno hiruško i grudno dečje odeljenje. Prvi direktor grudnog odeljenja opšte državne bolnice bio je dr. Ljubiša Ilić, ugledan i cenjen lekar. Prve grudno-hiruške intervencije su rađene u ovoj kući. U stručnom i organizacionom pogledu bila je to najbolje opremljena bolnica za lečenje tuberkuloze u to vreme. Godine 1947. dolazi do objedinjavanja ove bolnice sa ftiziološkim odeljenjem treće interne klinike, kojom je rukovodio profesor Jevrem Nedeljković. I tako se osniva veliki antituberkulozni centar pod objedinjenim nazivom Ftiziološka klinika. Novi direktor ftiziološke klinike 1947. postaje profesor Jevrem Nedeljković, rođen 1908. godine u Guberevcu, opština Kragujevac. Studije medicine završio u Parizu i Lozani sa prekidima zbog oboljevanja od tuberkuloze pluća. Bio je blizak saradnik i asistent profesora Radosavljevića. Njegovom zaslugom osnovana je prva specijalizovana laboratorija za proučavanje bacila tuberkuloze. Prvi je uveo lečenje veštačkim pneumotoraksom. Osniva ftiziološki glasnik 1938. gde postaje glavni urednik. Napisao je monografije Alergija i imunitet i BCG vakcinacija. Bio je dekan Medicinskog fakulteta i rektor Univerziteta u Beogradu. Posle dolaska profesora Nedeljkovića na mesto direktora ftiziološke klinike, za šefa grudno-hiruškog odeljenja postavljen je dr. Milić Grujić. Tokom svog bogatog životnog i radnog veka, profesor Milić Grujić je sa svojim saradnicima uradio grandiozan posao na organizovanju jedinstvene specijalističke antituberkulozne službe u Srbiji i Jugoslaviji, kao i u organizaciji rada instituta. I sa pravom se može reći da je institut njegovo delo. Rođen je 1905. godine u Beogradu, od oca profesora gimnazije i majke učiteljice. Medicinske studije završio je u Beogradu 1932. godine. Do 1941. godine radi u lečilištu na Golniku u Sloveniji. Prvo kao lekar volonter, a potom kao asistent, gde je pored klinike naučio i hirurgiju plućnih oboljenja, prvenstveno tuberkuloze, kod profesora doktora Roberta Neubauera. Tamo je i oboleo od tuberkuloze pluća, grla i creva. Oporavljen, vraća se u Srbiju, gde 1942. godine organizuje rad lečilišta za plućnu tuberkulozu na Ozrenu, za grudobolne žandarme, a posle rata prelazi na grudno odeljenje opšte državne bolnice u Beogradu, današnji institut, na mesto šefa grudne hirurgije. 1948. objavljuje monografiju Hirurško lečenje tuberkuloze, gde iznosi rezultate pneumoliza, torakoplastika i drugih grudno-hirurških intervencija koje su prvo počele da se rade na grudnom odeljenju opšte državne bolnice u Beogradu, pod rukovodstvom doktora Bogdana Kosanovića, koji se smatra osnivačem grudne hirurgije u Srbiji. Odlukom najviših republičkih organa narodne vlasti, 9. februara 1952. u službenom glasniku Narodne republike Srbije obnarodovana je uredba o formiranju Instituta za tuberkulozu Narodne republike Srbije, a za direktora se postavlja docent Milić Grujić. U članu 1 uredbe se kaže: osniva se institut za tuberkulozu sa zadatkom da naučno-istraživačkim metodama radi na unapređenju protiv tuberkulozne službe u Narodnoj republici Srbiji i naročito da proučava problem tuberkuloze i metode borbe protiv tuberkuloze, da predlaže mrežu antituberkuloznih ustanova i mere za stručno usavršavanje kadra za borbu protiv tuberkuloze. Sedište instituta je u Beogradu.
U periodu od 1952. godine izvršene su značajne unutrašnje adaptacije zgrade, pokrivanje terase na prednjoj strani za laboratoriju i drugo. Broj kreveta od 150 penje se na 305, broj zaposlenih je bio 180, od toga 107 zdravstvenih radnika, među njima 33 lekara. U organizacionoj strukturi dolazi do velikih promjena. Formiraju se brojna odeljenja, uvode nove dijagnostičke metode, bronhoskopija je 1952. godine učinjena kod 45 bolesnika. U laboratoriji je počela proizvodnja sopstvenog ALT tuberkulina. Već 1954. uvedena je patološko-anatomska služba u institutu, koju je unapredio dr. Uroš Martinis. U svojoj kapitalnoj knjizi Tuberkuloza pluća, koja je bila nagrađena kao najbolja medicinska knjiga 1957. godine, profesor Grujić iznosi podatke o mortalitetu od tuberkuloze u Jugoslaviji i Srbiji u periodu od 1924. do 1950. godine. Stopa mortaliteta od tuberkuloze u 1924. godini bila je 302 na 100.000 stanovnika, ili ukupno 38.882 umrla od tuberkuloze. 1951. godine 162 ili 26.740 umrlih od tuberkuloze. U Evropi je 1950. godine od tuberkuloze umrlo 5% ljudi ili svaki 20. stanovnik. U Jugoslaviji 10% ili svaki 10. stanovnik. 1949. godine donosi se naredba o obaveznoj prijavi tuberkuloze i obaveznoj BCG vakcinaciji. Masovna vakcinacija sprovedena je u Srbiji u periodu od 1949. do 1951. godine. Procena tuberkulinskog indeksa pre besežiranja, kao merilo raširenosti tuberkuloze u Srbiji, pokazala je tada da već u prvoj godini života tuberkulinski indeks bio 10 do 15%. U periodu od 18. do 20. godine života 80%, što je značilo da je neposredno posle Drugog svjetskog rata do 20. godine života u kontaktu sa tuberkulozom bilo 80 do 90% stanovništva Srbije. Profesor Julka Savić-Popović rođena je 1901. godine u Nemačkoj, a preminula je 1985. u Beogradu. Pripadala je prvoj generaciji studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu 1920. godine i bila je jedna od prvih žena profesora na Medicinskom fakultetu. Jedan je od osnivača antituberkuloznog dispanzera u Beogradu pre Drugog svjetskog rata, a posle rata stvara program patronažne službe za tuberkulozu u Crvenom krstu, kućnog lečenja, preventive, uz veliku propagandu borbe protiv tuberkuloze u školama, fabrikama, univerzitetu. Profesor Đorđe Putnik rođen je 1909. godine u Zagrebu, u građanskoj porodici. Po završetku Medicinskog fakulteta 1938. godine u Beogradu posvećuje se tuberkulozi pluća od koje je i sam bolovao. Specijalizirao je internu medicinu na 3. internoj klinici kao lekar nadničar kod profesora Radosavljevića, čiji je bio veliki poštovalac. Od 1943. godine radi na grudnom odeljenju Opšte državne bolnice u Beogradu. U privatnoj ambulanti leči studente besplatno. Od 1945. radi kao mobilisani lekar na grudnom odeljenju Vojnog bolničkog centra u Vrnjačkoj Banji. Posle rata postaje pomoćnik upravnika ftiziološke klinike, a 1952. godine po osnivanju instituta docent na fakultetu i šef odseka za unapređenje kliničke službe u institutu. Na 3. kongresu ftiziologa Jugoslavije 1950. u Opatiji prikazuje rad pod naslovom Analiza podataka dobivenih od 3470 preživelih slučajeva lečenih kolapsoterapijom od 1935. do 1949. godine. Podaci su prikupljeni preko formulara koje je štampalo Ministarstvo narodnog zdravlja Srbije. 12.000 upitnika je poslato, a blagovremeno je stiglo i obrađeno 6.199 slučajeva.
U obrazloženju predloga za izbor doktora Putnika u zvanje vanrednog profesora 1957. godine profesor Grujić navodi: docent dr. Đorđe Putnik raspolaže izvrsnim pedagoškim i stručnim kvalitetima. Njegov smisao za pedantan, strpljiv i do tančina sistematičan nastavni rad predstavlja ga kao izvrsnog pedagoga. Umro je u Dubrovniku 1984. godine. Profesor Manojlo Laban, rođen 1910. godine u Crnoj Gori. Medicinski fakultet završio u Beogradu i zapošljava se kao lekar ftiziološke klinike u Beogradu. Na prvom kongresu lekara Srbije 1952. dr. Laban detaljno objašnjava principe konzervativnog lečenja tuberkuloze i kaže: posle nespornog napretka učinjenog u ftizeoterapiji u toku posljednjih decenija, primjenom veštačkog pneumotoraksa i hiruške kolapsoterapije, posle uvođenja delimične ili potpune resekcije jednog plućnog krila, pored široke primjene antibiotika i već nesporno utvrđene vrednosti streptomicina u terapiji tuberkuloze, činjenica je da do danas ne postoji kauzalno lečenje tuberkuloze. Zbog toga, kao glavna osnovna metoda pri lečenju tuberkuloze i dalje ostaje higijensko-dijetetski režim. Prikazuje precizan raspored dana po pitanju mirovanja i kretanja, položaju u krevetu, gdje se naročita važnost pridavala ležanju u nagnutom položaju. Najveća zasluga profesora Labana je ta što je prvi u našoj zemlji započeo rad na ispitivanju disajne funkcije i proceni radne sposobnosti u bolesnika sa tuberkulozom pluća. U godišnjem izveštaju iz 1956. godine piše da je laboratorija za ispitivanje kardiorespiratorne funkcije bila opremljena velikim knipignovim spirografom tipa Dargac i manjim spirografom tipa Plamar, 2 oksimetra i još nekim aparatima. Dr. Laban uvodi i lečenje tuberkuloze na radnom mestu. Pokretač je rehabilitacije plućnih bolesnika. Osniva prvo odeljenje za medicinsku i profesionalnu rehabilitaciju bolesnika. Osnivač je i Udruženja za respiratornu ftiziologiju Srbije. Profesor Sava Ljubisavljević, organizator masovnih BCG vakcinacija i radiofotografske službe u Srbiji, rođen je 1912. u Pomoravlju, selo Oreovici. Medicinski fakultet završava u Beogradu 1939. godine i već 1940. radi kao lekar nadničar u ambulanti gradskog antituberkuloznog dispanzera i kao stalni dežurni tokom rata u stacionaru dispanzera. 1947. zapošljava se na grudno odeljenje opšte državne bolnice u Beogradu. 1949. godine Ministarstvo zdravlja postavlja ga za načelnika Uprave za suzbijanje tuberkuloze. Od 1952. godine do penzionisanja bio je načelnik epidemiološke službe instituta. Mnogo je radio na organizaciji antituberkulozne službe i izgradnji dispanzera. Bio je neposredni rukovodilac kampanjske BCG akcije koja je trajala od 1949. do 1959. tokom koje je testirano tuberkulinom preko 4 miliona lica do 23 godine starosti, od kojih je 1,5 miliona i vakcinisano. 1957. godine osniva radiofotografsku službu koja je do 1972. godine snimila preko 4 miliona stanovnika i otkrila oko 50.000 aktivnih tuberkuloznih bolesnika. U izvještaju službe 1957. godine se kaže: tehnička služba obuhvata 4 Philipsova fluorografska aparata ugrađena u vozilo marke TAM, 1 dijagnostički aparat ugrađen u vozilo marke Dodge, 2 terenska vozila i 1 mala putnička kola. Osnovane su 4 fluorografske ekipe, medicinska sestra, rentgen tehničar, administrator i šofer i 1 ekipa za kliničko ispitivanje otkrivenih bolesnika koja je imala i lekara i medicinskog laboranta. Dolaskom docenta Milića Grujića na čelo instituta 1952. godine otvara se mesto šefa hirurškog odeljenja na koje biva postavljen dr. Manojlo Budisavljević.
Po rečima njegovog dugogodišnjeg saradnika, grudnog hirurga doktora Đorđa Sibera, doktor Budisavljević je bio radoznalog duha i spreman da uvede nove postupke u hirurgiji. On okuplja vredne saradnike i zajedno sa njima stvara savremeno hiruško odeljenje koje uspešno prati svetski napredak u hirurgiji pluća. Doktor Manojlo Budisavljević je rođen u Sokolcu, okrug Bjelovar, u porodici šumarskog inženjera. Gimnaziju je pohađao u Koprivnici, a medicinski fakultet je završio u Beogradu 1946. godine. U uverenju medicinskog fakulteta piše: na dan 25. maja 1946. godine položio je posljednji ispit i prema fakultetskoj uredbi stekao pravo na diplomu o svršenom medicinskom fakultetu i dobio titulu doktora celokupne medicine. Na osnovu toga, u nedostatku formulara za diplomu, izdaje se Budisavljević T. Manojlu uverenje. U potpisu: dekan medicinskog fakulteta dr. Jevrem Nedeljković, rektor univerziteta dr. Stevan Jakovljević. 3 godine radi u državnom lečilištu za plućne bolesti na Ozrenu. Profesor Budisavljević je i sam bolovao od tuberkuloze, od koje se razboleo pred kraj 1945. godine i potom se godinama lečio. Specijalizira grudnu hirurgiju u Švajcarskoj kod profesora Brunera. Izabran je za asistenta medicinskog fakulteta 1949. godine, a 1950. prelazi na rad u ftiziološku kliniku. Godine 1952. postaje šef hirurškog odeljenja u institutu. 1956. polaže specijalistički ispit iz grudne hirurgije pred ispitnom komisijom Saveta za narodno zdravlje i socijalnu politiku Narodne Republike Srbije u Beogradu. Prvi hirurški zahvati su bili kolapsoterapija, torakoakustika, dekortikacije pleura, implantacije plombi i sl. Prva resekcija pluća je učinjena 1953. godine i od tada nastaje hirurška škola. Razvoj savremene grudne hirurgije započinje u institutu prvim uspešno učinjenim resekcijama pluća. U početku zbog tuberkuloze, a kasnije i tumora pluća. Prvi 20 godina od osnivanja instituta verovatno su najaktivnije godine ove kuće. Bio je to period velike izgradnje antituberkulozne i pulmološke službe u Srbiji. Na savjetovanju ftiziologa Srbije 1960. godine uvodni referat podnosi direktor instituta profesor Milić Grujić i kaže: jedna od osnovnih karakteristika naše službe u protekloj godini ogledala se u svim njenim delatnostima, a naročito u građevinskom pogledu. Tako je u prošloj godini završeno ili započeto sa izgradnjom čitavog niza antituberkuloznih dispanzera. Među ovima da pomenemo lep arhitektonski, veoma dobro rešen antituberkulozni dispanzer u Nišu, zatim ništa manje solidne dispanzere u Zemunu, Knjaževcu, Leskovcu, Kragujevcu, Novom Sadu, Kruševcu, Titovom Užicu, Valjevu, Šapcu, Krupnju. Najzad, u ranim mesecima ovog proleća otpočeta je i izgradnja toliko potrebnog centralnog antituberkuloznog dispanzera u Beogradu. 10 novih dispanzera u jednoj godini od ukupno 78 dosadašnjih predstavlja krupan napredak. U 1959. godini stavljena su znatna sredstva za dovršavanje nekoliko važnih bolničkih objekata, kao što je Institut za tuberkulozu Autonomne pokrajine Vojvodine u Sremskoj Kamenici i bolnica za koštano-zglobnu tuberkulozu na Banjici. U godinama koje slede vrše se gradnje, adaptacije i dogradnje instituta, bolnice za tuberkulozu na Banovom Brdu, na Ozrenu, u Surdulici, Knez selu, Iriškom vencu i Bežanijskoj kosi. Dr. Ljubiša Ilić, 15 godina upravnik u zgradi današnjeg instituta, 1956. godine postaje i prvi direktor novosagrađene bolnice za plućne bolesti na Bežanijskoj kosi.
1957. godine institut je imao jednog profesora, 4 docenta, 5 asistenata, 7 specijalista ftiziologa, 18 lekara na specijalizaciji na budžetu instituta i jednog lekara na specijalizaciji iz bakteriologije. Održavani su klinički seminari, konsultacije, referati iz strane literature, nabavljene su knjige i strani časopisi. Tako je 1957. godine u institutu bilo literature iz Jugoslavije, Francuske, Engleske, Amerike, Švajcarske, Švedske, Nemačke, Italije, Sovjetskog saveza i Kine. Održavani su kursevi za osposobljavanje lekara za ftiziološku službu, kursevi za medicinske sestre, rentgen tehničare, laborante, lekarske pomoćnike za BCG službu i druge aktivnosti. 1957. godine institut ima 320 kreveta, brojne ambulante, laboratorije, operacione sale, rentgenske, spirometrijske, brohoskopske i druge kabinete, trpezarije, biblioteku, radionice, slušaonicu, kancelarije. Mnogi inostrani lekari, profesori i državnici dolaze u institut kao gosti. Dr. Waxman, dr. John Crofton, dr. Sabin. Izleti su najčešće bili na Avali, gde goste rado prate profesor Grujić i profesor Kosta Todorović. Naši lekari odlaze na usavršavanje u mnoge zemlje sveta, na kongrese, simpozijume, kurseve, škole. Mnogi postaju članovi evropskih udruženja, Američkog torakalnog društva i drugih. Za svoj rad u zdravstvu i nauci dobijaju mnoga odlikovanja i brojna priznanja. U institutu je uvek velika pažnja posvećivana olakšavanju dugih bolesničkih dana, posebno oboleloj deci. Organizovane su priredbe, filmske predstave, dočeci Nove godine, posete pisaca, Desanke Maksimović, Branka Ćopića i drugih, umetnika Branke Veselinović, Esme Redžepove, kao i mnogih drugih. O deci je posebno vodila računa i godinama ih lečila profesor Dušanka Žegarac. Dečije odeljenje je sa osnivanjem instituta imalo 50 do 60 postelja, 20 za decu do 3 godine starosti i 40 do 15 godina. 70% dece je lečeno zbog primarne tuberkuloze. Najveći broj sa teškim oblicima, generalizovanim milijarnim tuberkulozama, sa ili bez meningita, kazeoznim pneumonijama i bronhopneumonijama. Maligne primarne oblike su imala pretežno mala deca. Školska deca od 7 do 14 godina su većinom imala nekomplikovane primarne tuberkuloze ili fibrokazeoznu ftizu. Obzirom da su dugo lečena u institutu, 1955. godine zapošljava se 2 nastavnika za održavanje školske nastave za decu svih uzrasta. Od 1961. godine održava se nastava po odeljenjima, u učionicama u sklopu odeljenja za rehabilitaciju bolesnika, a od 1969. se izdaju i diplome za redovno školovanje. Godine je 1970. Škola dobija ime dr. Dragan Hercog i ona i danas postoji kao redovna škola za bolesnu decu u svim bolnicama gde bolest zahteva dugo hospitalno lečenje. 1969. godine dolazi do integracije bolnice na Banovom brdu dr. Dimitrije Pitović. 1971. institut menja ime u Institut za tuberkulozu i bolesti pluća Socijalističke Republike Srbije. Na predlog instituta ftiziološke ustanove se transformišu u pulmološke, a specijalizacija iz ftiziologije u pneumoftiziologiju. 1975. godine odlazi u penziju profesor Milić Grujić, posle 24 godine na mestu direktora instituta. Umire 1995. u Beogradu u 90. godini. Po penzionisanju profesora Grujića od 1975. godine Izvršno veće Skupštine Socijalističke Republike Srbije daje saglasnost da se za direktora imenuje profesor Manojlo Budisavljević. 1976. godine institut opet menja ime u Institut za plućne bolesti i tuberkulozu Republike Srbije. Ima 520 kreveta, 405 zaposlenih, 195 zdravstvenih radnika, 43 lekara, razvijene dijagnostičke službe, grudnu hirurgiju, pulmološka odeljenja, laboratorije, patološko-anatomsku službu. Hirurška služba se razvila i osposobila za dijagnostikovanje i operativno lečenje oboljenja pluća,
pleure, traheje, bronhija, mediastinuma, dijafragme, kao i zida grudnog koša na principima i metodama koje su danas najsavremenije. Odeljenje je stručno-metodološki centar za pitanje grudne hirurgije i bronhološka ispitivanja u Srbiji. 1977. godine institut je odlikovan ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvezdom za istaknute zasluge i uspehe u primjeni savremenih naučnih dostignuća u suzbijanju i lečenju tuberkuloze, kao i za naročiti doprinos u osposobljavanju stručnog kadra u zdravstvenoj zaštiti stanovništva. Profesor Budisavljević je bio jedan od osnivača Kliničkog centra Medicinskog fakulteta u Beogradu. 1982. godine institut ulazi u sastav radne organizacije Kliničkog centra kao jedan od 26 osnovnih organizacija udruženog rada. Profesor Budisavljević odlazi u penziju 1984. godine, ali nastavlja aktivan rad u Jugoslovenskom crvenom krstu. Umire u Beogradu 1991. godine. Na funkciju direktora u periodu od 1884. do 86. godine dolazi profesor Dušan Kažegarac, a od 86. do 88. godine primarijus Miodrag Tijanić. Godine 1988. u sastav instituta integriše se Klinika za pulmologiju, osnovne organizacije udruženog rada interne medicine Kliničkog centra. I za direktora instituta postavlja se profesor Milivoje Stevanović. Klinika za pulmologiju u zgradi bivše interne B klinike imala je svoj paralelni razvoj, posebno u nekim delovima pulmologije. Profesor Miodrag Bogdanović je još 1974. godine osnovao intenzivnu pulmološku jedinicu, dok je profesor Vladimir Slavković znatno doprineo unapređenju ispitivanja disajne funkcije u našoj zemlji. Godine 1987. otvorena je poliklinika Kliničkog centra, tako da veći deo dijagnostike prelazi u novu zgradu, gde su uslovi za rad mnogo bolji, uz novu opremu i odlične prostorne uslove. U periodu od 1988. do 1992. godine obavljaju se veliki građevinski radovi. Sobe su smanjene, opremljene kupatilima i novim krevetima. Formira se jedinica intenzivne pulmološke nege. Unapređuje rad dnevne bolnice za hemoterapiju bolesnika sa rakom pluća, kao i službe za fizikalnu rehabilitaciju plućnih bolesnika. 1990. godine Klinički centar Medicinskog fakulteta menja ime u Univerzitetski klinički centar, a 1993. u Klinički centar Srbije. Direktor instituta od 1992. do 1996. godine je profesor Olga Đurić, koja je svoju lekarsku karijeru počela u institutu davne 1955. godine. Zatim profesor Dragan Mandarić, grudni hirurg, a 2001. godine na funkciju direktora postavlja se docent Dragana Jovanović. 2002. godine institut je moderna zdravstvena i nastavna ustanova koja je referentna u Republici za tuberkulozu i druge plućne bolesti, kao i grudnu hirurgiju. U svom razvojnom putu institut je prešao put kojim su istovremeno išle i druge ustanove tog tipa u svetu. U institutu radi 56 lekara, 174 medicinskih sestara i 86 ostalih radnika. Kroz specijalističke ambulante pulmologije i grudne klinike godišnje prođe oko 40.000 bolesnika. Svake godine do 20.000 ispitanika prođe kroz laboratoriju za ispitivanje disajne funkcije. Svim ispitanicima se radi spirometrija, a prema potrebi i telesna pletizmografija, merenje transfer faktora, određivanje respiracijskih gasova, bronhodinamski i ergometrijski testovi. Godišnje se u poliklinici preko 4.000 osoba podvrgne fleksibilnoj ili rigidnoj bronhoskopiji, a preko 1.000 osoba drugim invazivnim dijagnostičkim procedurama. U dnevnoj bolnici instituta osnovanoj 1984. godine obavljaju se konzilijarni pregledi obolelih od malignih bolesti pluća i sprovodi se hemioterapija u skladu sa najsavremenijim onkološkim stavovima.
Služba rehabilitacije znatno doprinosi preoperativnoj pripremi i postoperacijskom zbrinjavanju hirurških bolesnika, kao i u lečenju bolesnika od hroničnog opstrukcijskog bronhita i astme. U institutu se godišnje hospitalizuje oko 6000 bolesnika koje nije moguće ambulantno zbrinuti. Nažalost, danas je najviše obolelih od malignih plućnih bolesti. Leče se sve plućne bolesti, s tim što postoje uža specijalistička usmjerenja pojedinih odeljenja i lekara. Prijemno odeljenje je i deo urgentnog centra, tako da je institut 24 sata otvoren za prijem hitnih plućnih bolesnika. Najteži bolesnici sa ispoljenom respiracijskom insuficijencijom ili nekim drugim stanjem koje im neposredno ugrožava život leče se u jedinici intenzivne nege, gde se po potrebi primenjuje i artificijelna ventilacija. Na klinici za grudnu hirurgiju danas se obavljaju sve savremene grudno-hiruške operacije sa izuzetkom transplantacije pluća. Godišnje se obavi preko 500 velikih torakohiruških zahvata i oko 1000 manjih dijagnostičkih i terapijskih hiruških intervencija. Institut u funkciji referentne republičke ustanove za oblast pulmologije obavlja nadzor i objedinjuje rad svih pulmoloških dispanzera i grudnih odeljenja u Srbiji. Odeljenje za kardiološku dijagnostiku i monitoring plućnih bolesti obavi godišnje preko 4000 kardioloških pregleda i konsultacija. Epidemiološko odeljenje organizuje obilaske ustanova i bavi se registrovanjem obolelih, ali i sve više proširuje preventivni medicinski rad. Formirana je služba za odvikavanje od pušenja, koja se trudi da pomogne osobama koje žele da se izleče od ove štetne bolesti zavisnosti. U bakteriološkoj laboratoriji, koja je nacionalna referentna laboratorija za ispitivanje mikobakterija, godišnje se direktnom mikroskopijom pregleda oko 15.000 uzoraka sputuma, a na bakteriološke predloge se zaseje oko 20.000 uzoraka bioloških materijala. Rentgenološka služba pravi godišnje preko 10.000 standardnih snimaka grudnog koša. Patološka služba, osnovana u institutu davne 1958. godine, obavi godišnje oko 4.000 citoloških pregleda i oko 8.000 histoloških pregleda bioptičkog materijala. U institutu se obavljaju svi vidovi pulmološke nastave, od redovnih studija preko specijalističkih i postdiplomskih studija do izrade doktorskih disertacija. Nastavnici instituta drže brojna predavanja i na drugim srodnim katedrama. Svake godine pod pokroviteljstvom i u organizaciji instituta održavaju se godišnja savjetovanja pulmologa Srbije i brojni edukativni seminari. Lekari instituta aktivno učestvuju u radu međunarodnih naučnih kongresa i konferencija. U posebno velikom broju odlaze na redovne godišnje kongrese Evropskog respiratornog udruženja. Članovi su više uglednih međunarodnih društava i redakcijskih odbora časopisa, pisci priznatih udžbenika i monografija u svojoj oblasti. Zbornici radova sa savjetovanja sa svim temama iz pulmologije redovno se objavljuju. Za vreme majskih ozrenskih dana 2001. godine održana je osnivačka skupština Udruženja pulmologa Srbije, skraćeno UPS, a za prvog predsjednika izabrana je profesor dr. Gordana Radosavljević-Ašić. Od udruženja postoje još i Jugoslovensko udruženje za astmu, JUDAH, i Jugoslovenska asocijacija za sarkoidozu, skraćeno JUAS. Vrata Instituta za plućne bolesti i tuberkulozu Kliničkog centra Srbije ostaju danonoćno otvorena za obolele od plućnih bolesti i za sve oni koji žele da uče i da se usavršavaju u zbrinjavanju bolesnika. Film posvećujemo veku borbe protiv tuberkuloze, svim manje poznatim i nepoznatim lekarima, medicinskim sestrama, lekarskim pomoćnicima, časnim sestrama, dečijim negovateljicama, bolničarima, svim radnicima u zdravstvu u našoj zemlji Srbiji, gradu Beogradu, u varošima i selima, našem narodu za pamćenje i poštovanje.